Hello guys, pini bangkai nang litum han pak langnya kam klema blog silo pinta pi kam upload te art ke pura blog lo pun dike. Kau jangan pun temen tam boy guys. Nang litum han pak lang ipo. Nang litum temen ben ipo moy. Aleng pi guys ni litum marong hadi. Inglong pi nang litum temen ben ipo moy. Art ke pura. Là hơi là guys, nami tumhan kami pakai ko. So guys, wala hoy nito kung kami dalam sida ko kan. Lasi last ko lang pakai nito pakai ko ha. So guys, dan dia tu bang. Apa yang perlu lah, kamu guys. Lasi nami tumhan nito ko mai. So guys, apa yang rono hoy lah. Dia pali dengan guys dia mulai pakai ko. Gue dak pakai ko guys. Kamu tumhan nito lah nang dite. So guys, baru tek kami mission deh guys. Oh, inglong cik guys, ini kêu. Lang ni lihat ini dia yo. Wow. Inglong ke sana ekdom kam plan na ang guys ini di ekdom le bang hajar kita cari cari orang ini ko jang ta kam plan pakin narang tadi kalau lah sumili hang pakang na guys ha lang ini guys sumili tadi ingla ke ekdom kalian jangan ini guys nanti teman-teman pasang itu guys sorry teman-teman lang epic nanti teman-teman like ini pakang dia tadi jo guys jo ekdom sorry semua itu ya guys. Oh guys, lang ni video. Inglong kan guys, kita din kan ni. Antu depen aru artheki forum tupo pinike artheki forum tidi aru nan forum tupo you guys lah kerjaan lah you guys to kerjaan kami di ekdom ani di aja you guys aru dile kerjaan jalan you guys kerjaan kami di langme you guys ekdom you guys langme me pe di guys kerjaan tu pingan guys nam na ni jitu bang hadi to kerjaan nang kon di damra pe langme nah kita berap ini hai guys dah kerjaan kami dah berap ini dah pun kerja hai begitu dah hai you guys tu kerjaan kami ini deh ini pun teman yang ikut moy antu depan aru keciklan untuk guys ani tu bang paklang peda dan yang pun sampai di guys tu kerjaan di langme pikan lah di pinggir guys biar tengok guys tukar jangan punya di yo guys jaklok pahalnya lo guys bang yo guys lapoli ho yo guys sudah itu mengen dah nang ho mami ke ong guys lahui lo ini pura yo guys lahui ya guys itu ni pura-pura lah guys dah dah artikel